abindi bito byo kushaba mureba mpapura 250 ibigambo byo kuhamibwa nari kutibwa hengaro abataka batazi abashyize imyaka yo kwetegereza aguko nako kuhamibwa kuchiro kugasaba rwenda kuhebwa ekanise karagira ngo umuntu wena areke kutibwa hengaro atabasize kugamba injiriza kushaba kwa mukama witu ibiragira 10 no garuka nk'ibindi byona ibyo mukadikise menshi ikiragira cyo cyemereye kuraterwa abana bashize imyaka yo kwetegereza kandi baheretse kumanya ibyo abema baba baraganire umukubatizo bwa babone kubyehamiza n'akanwa kabo nabyikiro zahabwabo umishoge kanasa kandi baraganise ahabwe mba bazarhanga bakwira kwezireke biro byona kore bye bikirize nibehamiza imwe abaryaha umisho garuhanga no misho omutwogo weragane ndagano iba baraganire barahira umukwatizo kwanyu mbanya abwanyu mwamza kumisheme kwiciriza no gukora ibyo byona yabe mabanyu baraganire ninakanacyo okwerwa kwitu kubyo mu izina rya mukama izina rya mukama rihimbisibwe mukama urukushaba kwitu nokutaka kwitu kubishaho atushabe shabe ayirahanga ubushobozi bw'onutaho oikiza biri bawe n'abazana bawe kuzarwa akabaramizi no mworo kwira ando kabasasira ibyaho byona koshengereza ayi mukama ubahamye n'umworo kwira umuhwezi ando butusho kanise muri biconce bya binje by'imbabazi omoyo kubwenge no kwetegereza omoyo go kuhabara kandi amana g'omoyo omoyo go kumanya no kutina rahanga mu mazima kandi ayi mukama obizo omoyo go kutina omukishira ati ebiro byona amen Nije reka kugamba uretse uri kumanya churera ayi mukama indi mwana kunimbazuka mwiguru ayi mukama indi mwana wo kunimbazuka mwiguru ayi mukama ida mwana wogu nimbazuka mwiguru ayi mukama indi mwana wogu nimbazuka mwiguru ayi mukama indi mwana wogu nimbazuka mwiguru ayi mukama inda 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 mwana wogu nimbazuka mwiguru agume aryo wawe ebiro byona kandi akumaye go gutosha umoyo wawe urukwera okusya ubwarishika mukama wawe obutawaho amen
ayi mukama ari umwana w'imbazuka umuyiguru ayi mukama ari umwana wogu n'imbazuka umuyiguru ayi mukama inda umwana wogu imbazuka 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 umuyiguru agume ari wawe ibiro byona kandi agumane turwo butosha umuriro wa rukwera ukusya warishika mukama bwawe ubutawaho. Ayi mukamari n'umwana w'imbazuka umuyiguru ayi mukamari n'umwana wogu n'imbazuka umuyiguru ayi mukama inda umwana wogu imbazuka 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 umuyiguru agume ari wawe ibiro byona kandi agumane turwo butosha umwoyo wawe urukwera ukusya ubwari kumukama bwawe ubutawaho. Amen. ayi mukama inda umwana wogu imbazuka umuyiguru ayi mukama inda umwana wogu imbazuka umuyiguru ayi mukama inda umutana wogu imbazuka umuyiguru ayi mukama inda umutana wogu imbazuka umuyiguru ayi mukama inda umwana 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 wogu imbazuka umuyiguru agume ari wawe ibiro byona kandi akumagire ubutosha umwoyo wawe urukwera ukusya ubwari umukama bwawe ubutawaho. Amen.
mukama yenda mwana wogu imbazi ziskurga umwiguru ayi 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 mukama yenda mwana wogu imbazi ziskurga umwiguru agume aryo wawe ibiro byose kandi kumanje go gutosha muri wawe rukwera okusya ubwarika umukama wawe obutawaho. Amen. Ayi mukama yenda mwana w'imbazi ziskurga umwiguru ayi mukama rinda mwana wogu imbazi ziskurga umwiguru ayi mukama yenda 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 umwiri wa wogu imbazi ziskurga umwiguru ayi mukama yenda mwana wogu imbazi ziskurga umwiguru ayi mukama yenda umwana wogu imbazi ziskurga umwiguru ayi mukama yenda mwana 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 wogu imbazi ziskurga umwiguru agume aryo wawe ibiro byona kandi agumanye rwo gutosha umwoyo wawe urukwera okusya ubwarika umukama wawe obutawaho. Amen. Ayi mukama yenda mwana w'imbazi ziskurga umwiguru ayi mukama yenda mwana w'umwiro w'imbazi ziskurga umwiguru ayi mukama umwiro wawe w'imbazi ziskurga umwiguru ayi mukama yenda umwiro wawe w'imbazi ziskurga umwiguru agume aryo wawe ibiro byona kandi agumanye rwo gutosha umwoyo wawe urukwera sibwarika umukama wawe obutawaho. Amen. Sendereza Yesu Yesu uri mwana w'Imana Yesu musange tunazize twahebaza Yesu mulokozi Yesu tumude embereza Yesu uri mwana w'Imana Yesu musange Haleluya. Amen. Mukama agumerimwe Mukyo wawe. kashabe tatitwe icyumwiguru izina ryawe ryitwe mukama wawe kwije no kubona kumunsi no kubikorwa umwiguru kati ibyo kuri cyo kutosha sase yo gushayishu ito tasha saza bakora mukoyiza reka tunubi. Amina. Rahanga ubushobozi bw'uno taho we twonse kandi tukoresha birungi ibyo rukusima
kweshengeza n'ubucurezi abo abantu bawaba abateye ingaro karateye mutwaze twaze z'urukwera kubamanyisa uri kubakunda kandi ko binire imbabazi kandi tweshengereza omukono gogo muzire barinde biro byona umuyi wawe urukwera agumena we biro byona kandi batebekanise amanyisi gambo cyawe bacorobere amheru batwenja amagara gataho abwa mukamwite Yesu Kristo uturaniwe kandi utishikaniye mu rukwera hangomwe obusinje ubutabaho. Amen. Aye mukamu bushobozi bwona hanga utaho kweshengeze kize kwabura okweza no kutegeka imitima n'imbiri yitu tubone kugendera imihanda y'ibiragiro byawe nandi kutaragira gukora kandi kutayirwa amahanga we mingi munonga ati n'ibiro byona ne kumatya buri mu no moyo abwa mukamwita no mujino witu Yesu Kristo. Amen. Mwakire umugisha gwarango ubushobozi bwona akitwa na mwana umwerukwera we nimwe kandi kumari mwena itabargaho ati ibiro byona. Amen. Kama agwirimu Agumana mwese. kama asimwe ataye mukono abaronde inga batorire bakwingana 220 yera kubakira abanyakera ubusaba diko nubwo nabaryaha kandi nanoburisa obuturyaha sabiseje erya TV West kandi bariyomba tureba uko kumuryaha Katungwe esumukuruga wa manager wa TV West na Radio West Vision Group yona yanja tumwebare okwata nsakurunji na nifu bueno twenda kwagarura service iyimu kutereza wena hasanda kiro cha mataji bamusande jakubohereza abarakwate service zanyu zirebwe siyona mwebare kwata nsabite nukarabito kurunji no wenu ijana no bakweta Kireya ni njiraina ahari alimba kwata yes Kireya you are there come over here nimban mareba TV donka mtakumanye mnibai ogonba mweta Kireya aramusha bantara mukamawita timwe ijirama ligamtimo rukwera anyeda kutwara umuco kusimarhanga aho kureba ngwijanya cyera cyacho Uganda kandi enda msekuruga ha TV West niwe ndikrea mirembe nikora program yandi amsima tu mukashesha ebare ndonga kandi ebare no kunda TV West ebare Kireya kandi twija na Martin weta kurga hacho murano wachikwise ungano wego Martin kana we program ni yemwe hangasimwe kwaturetera wenda kusima TV West numanya media aba kweta ba media mutarabazanda ubakwatije numanya ngati abaremba tiremba kira ke mutwaro ka miliyoni bingana miliyoni ne mutwari gana numanya ngo nibashikokwe no kurenga nibageraje nibarenga kandi abamwe barubungereza abandi bari America abandi bari United Arab Emirates abandi bari Africa yona bona bari mbatere nabwo cyo mbatera umungaro abamedia ari kurabunga iziwe umukasheshe manyana abanza radio abahuro nanimbura radio yankore mwemeze mukono turebe abantu kanayeka mujurira mugume mubashabire abo kwani batwaso mukubure nziri abamedia house yenda kutawarisha gakera ngo busaba dikoni abishemwe omukashesho mutwabanza omumaduka kuri yo musenta bigure bizimbe twabitaho ibare ngo kwata ibare kanseje
ebizimbe mwombekere ebiri mu bizinesi ebirere bikoresha internet asya ahabwe kanisa kandi no kuburira injiri ya Ruhanga umbureberezo n'umunsi yone nabwo cyo mwe bari nyakera ukunde ntunguka twargayo bazumwishobe ya Mama Janet Girls Secondary School nyakera numanyeryo naryo nishobero yatankire imwe mwatanze ati nishobero Ruhanga munonga abana bo kukira 100 kandi no bateshana breakfast namwe twabarira kandi mwe mwiguta kandi twayija twatandika service babanza no kutahibare aha kaniseji iburi mutangiye kombeka twatahibara heraho twagitongoza twagishabira numani umwombekere kanisa mbango kandi nunyi munonga yahwire nisahange kitenisa mwebare okuba bakozi obureberezo bwina bakozi amba kanisa gone kikarengiye koroko nyoni isiya ni David bindenga mukamara hanga baherezo mukisha mwebare kwatengira byo gukora okutabona ebinja kubgamba banyimaho bonga ogambira kuyarura bishop yakwakira otkana kunda otumukama kwerezo mukisha akongere kundi ogende misho otarigare kenyuma omuzira Yesu mukamu ijana timu okurga bureberezi nyera kwashaba wijaha yemu yaragani twa bureberezi kandi bija ko kwegambira amazina gabo ine kwaraheze bija mutaro gwe nija kubaga mutaro nija kugeria cyabagambiro nigo mukazi wanje deni atidikoni nawe twanjure timu ye ongana naba government ni mutwa bakira nabo mbakira ba government angani nabo kuza kwesimba bona bija abo kuza kwesimba mwemerere abari bija prospective nabo mwabareba nabantu bakiri bija imwe ngabakira bueno abakaba yanjure baraheze kuyanjura kiriko ni yatwanjurabe nakweshongore cyeshongore ure kigambo cya mukama kanye nabagambira rangate bekansenta ndaye memwe teka okurya mukama agubirimwe kamba Yesu simwe the Reverend Canon Asati Namasko and ndio mhandiki w'ubureberezi Yesu simwe Reverend Robert Mushabe Nogaba chapelin w'umureberezi kama kumeni Stephen Tinamugisha ananye driva w'umureberezi kama kiri kama wita simwe amariri yanahinsiwe ando mucyara w'umureberezi kananye wagira umugisha kwijaha intwaro mugisho kubatabazya munonga abanyakera sabadikoni na staff yawe yona n'abantu mweno mbikinisa byanyu mukama wita simwe haleluya mazima tushene kusima Ruhanga nyewe ni musima ahabwo kuba kanzu nankiryo mukicho muto kandi okusyana hati nembabazi bweno kubaha okimuko kashango hurire sheme kusimoha sheme kusima Ruhanga munonga kandi muyishiko mwaka nugutandika hati turyo mukwakana erizoba nupamusande bwenu sheme kusima Ruhanga kandi pamusande ejo numuyishike cyabireho Yesu Kristo natembe endogoya ecurire Yesu yataho muri Yerusalemu n'ekitinisa kingi bwe niyenda kubamanyisa okucurera n'ekintu kihango munonga ahabwo kuba Bible netugambira
ngo warukwenda ngo mukama amutungura akore ki ayecureze. Kandi Yesu Kristo ayabira ruhanga na hata ruhanga akecureza yijo munsi yatambura hansi nkitwe yahurira obusasi bwitu nico kumushabira mu mishoge akakwetegereza ahabwo kube jensi akagitamburaho yajetegereza yahurira abakushasha yahurira abashobirwe yahurira abafakazi yahurira buri omwe mwene wana omugambire cyawe cyona nanacetegereza mwene obucurezi obu nobukuru munonga. Kandi Mothers Union President kandi yenda kubarisya hweri nkaba onkati twinchira hariyo president nawe natuma kandi watiriyo mu council niyenda kusima ruhanga ahabwa Mothers Union ebimuriyo nimukora kandi nahabwa Christian Women tukaheza twagitongoza aba mothers nibo bakwebembera ekibina okuzaguza Mariamu nitekateko mu kwa kashatu tukajaguza ki Mariamu mbwenu okwa mushanju no kwa munana ntuza kuba ntujaguza ikiro kya Mariamu Magdalena. Ekyo ncyancebenderwa aba Christian Women abakyala abakristayo nturuga ha myaka 18 no kweyongerayo kugira ngo necyaba fakazi necyabahi necyabina ecyababuruzi benjiri umwishuka Mariamu nareba Kristo namugambira ngugenda ugambira abo kunjokire niwe yabanze kutuma nawe Mariamu yagira ati reba ndebire Kristo yagambira bekibe ntabwo kuba kana akunda ruhanga munonga mbwena abacyara abakristaya bariyomwe abakundeba woriyo Mothers noriyo mucyaro mukristaya wabo ryo omukazi nanga sho mucyaro kuruga ha myaka 18 nangwa bamwe bariga ha myaka 12 no utaho mu kibina icyabacyara b'abakristaya hamwe kandi umurimo gwitu no kuburira ki kandi tumbigambo honka kwihaho no mbikorwa bitu hamwe tuburenjiri ombikorwa na no mbigambo abaraturebe bareba burungi bwoha burungi bwa Kristo kandi kindi ombureberezomu turiyo mu campaign ya skilling nanga ekintu kyemyoga aha bacyara mwena kandi twete myeto yitu abojo nabiki nimwe mutujoining aho kwega enkito okukora enkito za sabuni okukora za okutueka emyoga emwe hari za sumbusa za chapati ninsima ruhanga bo kuba abantu bingi bihire mu business already abantu bingi bihire mu business abakuteka za sumbusa bakutambuza abakoreshaho mbwenu akatare karuho mbwenu abanyakera mutakasigarenye kandi imwe nangwa mwine hariho twege senkito wari kunuyanyakera abakwega tugizira abantu nibargo ministry ya trade eyo bushubuzi bw'ihanga bizire batuvugana batugambira ngo twatwine tukozire nibatransporting anangashine batwara mu nse zinde za East Africa ntuza koreka ebintu byitu mbwenu mbitemu amani abakuruka kandi murukeje buri omwe cyane nakora kikore kurungi aha mutindo ogwensi yona haza akatare karo abashija abana bato abasigazi n'empangare abakazi mubitemu omutima muhango mubitemu amagezi ganyu gona kureba ngo ebintu byite bya South Ankole nawe twabishanga Kenya twabishanga ngahi Tanzania n'ahandi mbweni yenda kubashaba mukiteho mutuma ecyamuheru okumanya Kristo buri omwe umutima gwe ombushere bwitu tumanyoha Kristo twabantu shaba ekiturakore cyona tukore tukihira ha mutuma ekintu cyo gukora ihira mutuma nicyo kikugira umuci ahabwo kuba ruhanga no moyo kandi abamuramya bamuramizangahi omwoyo no mazima
bwenu wano eshongoro ly'omukwaya abakwaya nimundeba murebe ngu ekyeshongoro ekiwano oshongora wakihankahi aha mutuma okuba nokiha aha mutuma oba norabya ruhanga ogurire waba nohinga ohinge okihirengahi aha mutuma waba noshaba orebe ngu washaba oyihira aha mutuma tokushaba ebigambo konka orebe buri kimwe kyona nokihankahi aha mutuma waba ori omu maka gawe omu bushwere bwawe aha rubaju rw'omushaija wawe aha rubaju rw'omukazi wawe aha rubaju rw'abaana bawe buri kimwe kyona okikora okihira aha mutuma waba oine ekyorikukora okashanga ngu nobikorera omu muringo gundi obanza oyecurereho kakye oyeteekateekeho otekinkukora ninkimanyisa aha bwa tiimu yitu y'omwaka ogu kugira ngu ebi turakora byona tubikore gye Abagalatiya eshura ya 6 ogwa 9 n'ogwa 10 ebi turakora byona tukore ki tukore gye ahabw'okuba muherwa byona twine empeera nituteekwa kusharuura Mukama abampere omugisha. abishimwe Mukama wita simwe. Haleluya. Abashemerirwe munyerezeho umutiye. Haleluya. Atinga bahurire. Haleluya. Haleluya. Kama wita simwe nimbakira amunongo umushahezi zo mwihangwe kandi abwizo eberi abwa programu y'umureberezi kwikiza kuja kutamiza abaronde ninga bakurustayo bitu ombusaba diko no buganya kera tukatandikira umburisa bwa Chami twaza umburisa bwa Ruzinga mwazyo ngene rizoba turyaha umburisa bwa Nyakera. Haleluya. Nimbakira nkakidikoni kandi gareka mbashira ko umurisa w'uburisobu abwemba baza Mukama mwena nyerizo abanyakera batayayire kama wita simu kuko mbitayira abacami na n'abaruzinga ngene rizo na nyentayira abanyakera kama wita simu nijana time nijana yo nyenaha abahure abo busaba diko nobu kambashabe mwemerere muryaha oguno mwahure wa St. Peter's Kibingo ubulisa busya mwakire muterero mu ngaro oguno mwahure wa Chami Reverend Nathan Kuranga nawo muterero mu ngaro ogurye nyuma Reverend Patrick Fire chaplain witu wa Mama Kinga Secondary School oguru Reverend Anita Kemigisha kandi ogunwe kiretu nsabwito arhabanda bahure abija kwatansani kwa bwizo beri nimwe kambasha bemwemerere abahure bi ogoyingo ojo mugoti no bamweta Reverend Jeffrey Gense Kakanya chaplain wa Rukoni Secondary School mwakiri ogwene Reverend Amerikwa yankunda omulisa wa St. John's Chentama kacho Uganda pale kandi twagira umugisha go kugira ababurizi abaryaha bo burisobu nabandi mwena ni mumwemerere abo nabaha uburisobu mwe bare kwija kandi ne hona ordinary abantu basakutegereza konkaryo natende kwa gumwe mugwe kanisa cyeto mbugufu ngena waryaha mwakire kama wita simu kwine mukuru w'amakuru stayo abwo busaba diko kandi no burisobu umwamidani tumusima rya kama wita simu twiko umukazo wanje nawo mbwe habanyakera nisha nawe kama wita simu aryaha nawo mwakire abwemba baza Mukama katunjire mu gishago kuza kishama na handi abo kwa bene atebekana se biryaha konkaje angori izoba kayije Nyakera kama wita simu nabandi mwena atinkuza kuzo murite yuruze mpango munonga konka twabakira gambra mugenzo kujya rwaju tsaba diko ni yakwakira kama wita simu kandi kwatukirwagira umugisha abwizo beri kujya munitwa abanyakera
turya aha rurengo rw'ensiyoni kureba hatari izoni twe turya rurengo rw'ensiyoni abariyoni baturebe hata ko waza gusheka ushekeke ko waza gamba ugambeke ahubwo abantu bana abariyoni bakugira ki bariyoni bakureba ko ranyike nabwo nyigo kimanyisiza bamanye ngo wagira ki bamanye ngo wanyike kona azatakabuza ngo kunyara na nabo kama wita simu bita handi ariho umucyara w'umwahure umucyara w'umwahure wa Kibingo arya nawe twamwakira kama wita simu n'abandi mwena ntubakira bwe mbabaza mukama abebembezi ba government umureberezi yabakira nimbuza kukigaruka mu kusiba mbigambo binje munonga Elizoba twagira umugisha go kuzo mu kanisa cyo mu rundu rwo kubanza mukitero mu ngalo munonga niwo byafayo ero no kimanya ngo kanisa iki ni wagiza mu rundu rwo kugira ki umurundi rwo kubanza konka nareba yabanje tumwakireba reka nusa yagira ki mbere ni mpamvu tuyo nkombeka mpango ngo kate nareba yabanje mwene shaba aborukiko rwo bwombeka bankwasito mu rumogu twe twagira mu rukiko muteho buryo turi kwagarika kuhamusiye kaniseke haleluya iyo twino muri ngombe nje kine cyansize nyingi zo kugihangusiya muri nanyaho nduza kutamuza niza ikuru abantu bamwe bafite amahigura abandi bafite amenkahi wano shoma n'abahigura abo bari yahigura bagira ki kandi cyo nduza kushikora mu izina rya mukama haleluya akana reka nusa yafunda hati yabanje nge prados twine mwese koko mbe nabagambire kuko tubetera ahabwizoberi obe no kimanya umutwe gwawe obe no cyandiko umutwe gwawe abaragine tubagira ki ushake ahiko warebeki ambwe nanyenda ko mushana guje gustere na kuko tumuhecho kugira ki kuko nyeseka ngo mukama ryo muhwezo witu naza kutera wensi yanonji ikigenderere ntugira ki aza mtwana tujye tushikora mubwire buke kurusya mukama ahandi munchirize mbembakire cyo mwizina rya mukama witu kandi twemere tweshongoye cyashanjo na mushanju ese kumundindira ha musharaba kudakura ubutumwa bwizobere twe na twemerire cyeshongoye cyashanjo na mushanju ese kumundindire
wita simwe na nigenda kushaba abana bato aba Sunday school mwaza kwijaho murebereza abanza bashabire abana bato aba Sunday school no mushomesa babo muruge ya hanoye aba Sunday school mutemo bwira Nganaga kwija numanya twena tkaraba mu stage ino waje kursere imwe bana muza kwa abantu bamana mu izina rya Yesu Tirenga amina ye kwatoje ati byo mugasho byo muhendo byo westiyensa kama kibakoro mbere by'amagaraganyi kubona bashabire mukamaranga ntusima bw'abana aba waherezo mugisha ibaza kushoma mu Sunday school kandi babishome kigambo cyawe bashito mu nkora kandi cyo bagamba bekwiseho ngo turya abo mugasho byabo muhendo kandi tujyabe kitiyensa mukama kibakore umagara gabo umakagabo umukika cyabo umuyanga ryabo umunsi yona ayibariza hona ati ibiro byona kama agwenimu shabawe tabargaho barinde hati nebiro byona amina you are blessed yoti I am blessed tunaanza ngo hirwa mujaki omusha kama abayezo mushambiye nzo mwaza kusohorera aha mugumiga muzo mukanseje ikwaruga mweri izoba ibyo nkuri mwene yiteture turumba kama wita simu Apollo timu manye byo mwaha Ukundo ya Yesu ni checho shongoro kanyoho ya muze ataka shemaje noelino amukama Ukundo ya Yesu ni checho shongoro kanyoho ya muze ataka shemaje noelino amukama
mukama ohebwe kitinisa kandi ohimbisibwe ekigambo kyawe kiwatereza okuhereza abantu bawe mukama okihereze mukisha kandi agamatu gakihurire gona abaryaha abaryo munsi yona abakutureba TV West bona mukama ekigambo eki kibayise mukisha kandi ekigambo kyawe bakito mu nkora ahubwo ekigambo kyawe kigamba ngo taba abahurizi bonka kureka tube abokute ekigambo kyawe omu nkora aza ensi yawe ehebwe mukisha omwizina Yesu Kristo mukama witu amina tube amataji gitu gona tugambe ekigambo hozana nyakusinga hozana nyakusinga haleluya mukama abaho mukisha haleluya cyane izoberi nizo barukora munonga o Yesu yataha muri Yerusalemu ashtami aha mwana gw'endogoya bamwara emyenda bakwata amataji g'enkindo bagahuba bayeshongora hozana nyakusinga omugabe yaza mwana gw'endogoya ogwe yagushitamaho yagenda yataha omuri Yerusalemu n'ekitinisa kingi kama ni mwekitinisa ekyo akibahereza kandi kamugambire manyo nyine ekitinisa okutuyaha buri muntu weena noho ekitinisa kuno manya nkaruhanga okwakukureba omu maisho g'okwakukureba okabe nokwata egenda nohuba noyeshongora ahabwokwa n'ekyokutangaza omu maisho ga Ruhanga okwakukureba Ruhanga natureba ndyabo omugasho namwe niyo kwata ekyo ti ndyabo omugasho Ruhanga natureba turyabo ekitinisa gambira kuti ndyabo ekitinisa Ruhanga natureba ngabo omuhendo gambira kuti ndyabo omuhendo nabwete kyoti ndyabo omuhendo Gambache mao ndio muhendo. Ndio muhendo. Ndio mugasho. Ndio ekitinisa. Omisho ga Ruhanga. Tongana misho gabantu. Kama kumenkozera atyo. Tere hango mungaruko. Ngaro. Ekyo kubakambira mutajangu nebizano. Nkajinwa omwaka gwa 1983 1984 mazira omwaka gumu kujinwa akariho omwahore bakweta Reverend Canon Brasio Ituma akari omulisa witu w'obulisa bwa Masheruka ati nomurishema district njo mu mbuga y'ishomero rya Masheruka Girls ubwire bwe eke ryabo juna bichi kene Masheruka mixed konga ya senior ye mwana urgai yakure mwana mu samwe yankwata ahibega ati kaine myaka 18 yankwata ahibega ati yatambura nanyu mu mugomo yanja ati mwana we atkor kumujunwe uryabo wo muhendo uryawo w'umugasho uryawo w'ekitinisa abizemwe kwekiri mwenti ndio w'omuhendo ndio w'omugasho ndio w'ekitinisa mukama nibakikorre akikorre abaana bawe akikorre abizukuru bawe akikorre bamurano bawe akibakorre mu izina rya Yesu kandi naza kukibakorra Yesu nataha omuri Yerusalemu ajya mwana gw'endogoya akagabagambira abezibe ati mugende mwiza kureba omwana gw'endogoya gusibikira harubaju rw'enguuto mbagambire ngu mukama witu nabugyaki ntagwenda
ati bayoba bagenda kandi bagushango bagusubira abukamukama wita kana jaji ntakwenda bagushitamaho yagushitamaho kama wita yagushitamaho bayeshongora bazina ahabokuba omujuni ebyo nabukabya handitswe byagambirwe n'abanabi emyaka yira munonga ebyayo nibeho bwiro bwenu yesu yataho umurembo wa yerusalemu n'ekitinisa kingi munonga konka izebebyo ribakweta pamu sande rikantandika ebiro ebyo okwijuka orugendo rw'amagara ga yesu ebyayo nakora bamu ebyayo bija kumuletera okukaka kubambwa akazuka kandi gomasi kwita kwine hati imwana kamakoro w'umuhendo akoro w'umugasho akoro w'ikintu mu nzomo aza mutagiye tuzana ona ndia radio nimbora kasheshe mwabura obushuruzi munabahereza mwahurira omukazi w'omwahure 13 namushanga mwishomero inayinza kushabira abana asinya mukaga muri Kampala kwaiza service yanjye ati bishop ni kushaba unshabira nyino mushija wanje konka twine bana atwenu ni kushaba unshabire nanyizara abana nanyemeka abana kandi areba umukazi akira umutima we namukwata umutwe aza namushabira genda shabire bingi kajyanda mukamarhanga ogu mukazi ni wambwira umushija we n'abahereza babona umurebo icyetengo cye no kugira ngo agire abana azare we n'umukamana yakushaba komora amahoro ge na kumushija we bazara abana babeho umunsi wo kuyakishaba namushabira umugera ki umuki jekeni 12 abinishaka 12 abinena umwaka go kwire ishemero ryerumwe bagaruka banye nzenze kushabira abasinya mukaga yaho bujurzi akazara abana bana mukono gumwe umutambuza onga rahanga tine chikumurema rahanga akatereza abarongo abana bitaho kero kayoba nabojo babiri n'abarongo wanyuma y'imyaka 10 urya hagati yabo nanondijo imyaka 10 n'abarongo rahanga tine chikumurema gambo byaje tunanye nimbe n'abarongo ekigambo kizobere nyina kubashaba mube abacuruzi yesu yashitama mwana gwendogoya n'obucuruzi bwingi n'endogoya nayo yacurera yakitembaho yataho mu yerusalemu n'ekitinisa kingi ekigambo ky'obucuruzi ekikuru munonga petero akahandika ati omuntu wena orikwenda kuba mukuru ayecureza omuntu wena orikwecuruza aryatunguru ati ntabwo ecyo mwecuruza hansi y'omukono gwa Ruhanga ogw'amaani obunaku kuburika abatunguru uze kuryaje tori omucuruzi mubuze tori omucuruzi abacuruzi mwemereze mukono y'iguru turebe kansa okoko wandika musiyani mu Rwanda abacuruzi ni barwana alo abacuruzi ni barwana abashija mbatera bakazi babo abakazi nabo bamugabashiraho bakarakashira nakamuke bitombe ebikonde by'amani okariyo kucurera bonko mu izina rya Yesu mukamarahanga abahereza ubucurezi abahereza ubucurezi buba abacuruzi umuntu w'umucuruzi aryatunguka kandi umuntu w'umucuruzi ararya burungi bwese nanga tuburungi bwo ararya burungi bwese mukama barise burungi bwese mu izina rya Yesu timu yo mwako province ya Chacho mu Uganda yone
nejera imitating God's goodness by doing good. Okukuratira oburungi bwa Ruhanga n'okukora kwe. Omukukora ebirungi ngweniite okumukuratanyiriza tukakora ebiraki ebirungi. Abagalatiya eshura ya 6 omushorongo gwa 7 okusaaga 10. Ayikigambo kikuru munonga nagira ati ogwamwenda mbwenunu tureke kuriha omukukora ki ahabw'okuba obunaku burihika turyagesha buturba byahwire maso ekigambo ekyo kikuru munonga gambo oguyabyo tariyo kugesha hariyo kugira ki mbwenunu tureke kuriha omukukora kurungi ahabw'okuba obunaku burihika turyagesha abishemwe hariyo bwire bwo kugesha konka nogesha ebyogize ki ebyovire nango gwamushanju nagira ati mutabihabihwa Ruhanga ataganizibwa ebyo muntu abiba nkagesha wava oburo nosharura obugira ki oburo wajyara ebihimba nosharura ebihimba wajyara ebicoori nosharura ebicoori gambo okuyabire tumweno oguma obibeki ngambo oguma obibeki mwenunu mutaruha okukora kurungi omuntu yawe nakora kurungi ekigambo kyange kiragira ngo otaruha wowe nomango kyoriyo nokora ekintu kirungi otaruha aha kintu ekyo korera Mukama n'abantu be ahabw'okuba obunaku burihika ryagesha amwene k'amagambo ebyone okumara nk'ekayani hiine abavire nangwa Mukama mutakukimanya baza kushanga ninka shwenguru ninga ninka nyakwento ninga ninka tata ninga ninka mawe ninga ninka mukuru wawe ninga murumuna wawe ninga omuntu ondiijo konka hiine ekiyavire ekyo Ruhanga ahiireho omugisha okarugamu oringa okori mama rukunzara Bishop Bamunoba obureberezi bwawe sankore okubanza yabire atayawurisa bwo witu mama namanya go yakaro Amazas Union nago yakaro namwe mukuru niye erikumutaye mama nago yakaro niwe yagoyera Bishop Bamunoba akaro kuyabari mama kandi cyocyonga mama namanya kuteka emboga zikwiragura eze bakwete emboga zikwiragura wazirisa akaro nyiragambira norya akaro kavamo umukibo namwe ntwani ntekateka nti mama ebiyavire nagoyera Bishop Bamunoba akaro namutekera emboga zikwiragura Ruhanga nakabireba yareba okuva kwe yagira ati n'omwana wanje ogu nawe karugamu oringa okwaye mwenunu mutaruha okukora kurungi obunaku burihika ryagesha buturba tahwire maso ogwikumi nagira ati mbwenu obukiine omwanya obukiine omugira omwanya tureke kuriha omukukora ki obukiine omugira ki omwanya tureke kugira okuriha omukukora ki kandi omukukora ebirungi abantu boona agira ati okukira munonga abari omunju y'okwikiriza abari omunju y'okwikiriza murahiire abari omunju y'okwikiriza Mukama bahereza omugisha abari omunju y'okwikiriza okashanga nk'ekika kyanyu kirahwireho konka aha bwawe okwikiriza kwawe Ruhanga nayemerera kureeba agira ati eka ekitekwija kuhaho ab'omukazi ogwe eka ekitekwija kuhaho ab'omushaija ogu eka ekitekwija kuhaho ab'omwana ogu ab'amukikuru ogu ab'omuguso eka ekyo kiine omugisha kandi agambire nimuza kutunga omugisha okutakareebukaka abwiwe enju y'okwikiriza mwakikwata konga nyenda kusiima Ruhanga abantu enjere bagikwasire nyenda kusiima abantu b'obureberezi obu buri burisho bw'okuzamu buri kanisa y'okuzamu nooreba ngu Ruhanga aine ebyakukora nukuri munonga ekyokubanza okubuura ekigambo kya Ruhanga Biblia etugambira mu Matayo 6:33 konka mbanze musherere obukama bwe n'okwikira kwe ebintu byona byagira ki birebongerwaho
banza shere bukamubwarahanga no kukiraho namwe rubuzo kurya rutorajunwe mubuza torajunwe okashere bukamabwe no kukira ko kubanza alo okashere bukamabwe no kukira okubanza abo bakatanga ibintu byona byazaje byayongerwaho abishemwe ebintu by'ebiro byo kumva kurungi omumagara ganyu n'omumagaragaro hange n'omumagaragabantu n'omukanisa ganyu n'omumaramuzo ganyu n'omumukayyanyu n'omumagaraga okuva ebintu birungi mutariha okukora kurungi ati ebirebwire His Excellency the President of the Republic of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ayeze kutereza emotoka nshya y'ubureberezi nshya niwe nga wagishitamamu ati yekera akore yekera akore ubanze rengo turimo bingi twijire oyemereze oti nawe wataha muri noja kumechi kugamba kongame tokeje kuza kujihereza kimanyisa ngwine okuva okabirwa mwihanga ahubwo bureberezo okuva okabirwa mu makagabantu nano magara gawo okabwehise mugisha arabazengo abaze mbate motoka zibazebere wabareberezi bareke kubaha imotoka abishemu icyo kintu ni ngorati buri muntu yataha n'umugisha inoko kukiringanza inoko kukiringanza buri kama kambere buri muntu mu izina rya Yesu rakweza umugisha otahe nagwe umugisha otahe nagwe ati wayemera abantu bona wabashabira umugisha rero bemere ngo batakwe imodoka ogera bakamere ngo bakutongana n'izindi ngabagambira nti muhingo mwanyu nyina bagambira ihangeri iza kubahabwa umwana kandi namwe mutegereze ibiro byakoreka abantu bahingira umwana kandi sente ryo neyija ngo gambe kubera bitimwe abashuma gambe timwe abashuma b'umwami imwe abashuma b'umwami mwegerezereze itoko uko kusamatoko binaba serikali ba UPDF amahe niko gafumira umwana umukishako ekirona no mukaje oje tambuke yetete oje retse bakukora kongeza kandi nyinesumu yangezi ati nindebe no kufara shozi cyane reba sumu yanja kandi napfu wanje kuryomuka no nakuza bungereza no nakuza Amerika nimba nindeba ebipfu wanje ahasumwa torayifaho shuma reba yakariya yakatere toraho wenga musakare nako rambagom biwanoza kukare tangiyawo gambo byaje tojendo bebyawe obebya ebyaki mutariha okora kurungi abuko nakuburika muryajesha kumurba ndawire maso kampedere nese akamba tugambira akaruhu burungi bwasi nakuneriyo rwakabiri n'uburungi bwasi mwana akaruhu burungi bwasi okaguta kwamakaga agari yarubaju kakaguta akari hekemwe izariyo bwakabiri rwe ningo bwabo burungi bwasi bakamba koraje mwanya gwabo niyo kireba oreba mu Yesu mwana bakameze bajangu guriya ekekekere kukora kuroje kucyabandi barakwizira aninde batekansera ati kwema kubaheza nganyisa kare izobere bajanga katurhire katine batsima katine echibatkorire barga akora burundu bwansi mwana wakshatu bayesere barabo kubiheze keje kukisimagwe okora obyojo bwo kutangaza baza kushanga bashanga izobere bareyerire izobere barakozera kuba bakwatebera ubya bavuge motoka zabo babugaraye gambo kuriya byo totarha umukoraje mukama abayeze muke
mukama abongera ogundi. Ebirungi byokuva mukama kusharuze kwangu akusharuze kwangu okeshe kwangu namwe nanyaba niyo mbakukesha kama gabe na star 165 hash. Gambo kele tekera. Bareta rore yakiso. Rore yakiso. Baje merza kati yebi. Ba kuma bashkam rore yijo. Ya chimutokwana kasongora umfactory. Bangwaze seni zaje n'umugore wawe. Mwana ngera mutibeza. Konga ka hisichwe. Kijamchuga katota imedebas. Kandi bakirika bagatese. Enko ikashyara enko bibiri kuna mukaga. Ebindi byanga byatahumwire bwabyo cyo cyayanga. Mwene enko bibiri abinesha nakwata muhoro. Nachemereraho misho. Najantiwe kitwe. Wo tatireho miyembo mwako yinkutama. Abisha wetu waka matuza no bukaza byaha na kame esomwa ko kwe kata hibujuma omwa ko kwire chezere chaye aza china mi heme murungi chezere na hati ata uteze kushoroma ukikumune no kwa ikumuna ko konga na hatwaza ademiye ashite kana hantero konga tu Matambuza echa Mwana gambo ko yajote noja kukesha gambo tunoja kukesha edobre beno bes oyeche ojaje kama kukesha kamani akesha kamani omkayanyu omana banyu ommengo yanyu omuchika chanyu omwihanga lyitu no munsi yona abokuba atiye kwata abokuba yomugasho yomuhendo yosinzi omisho gahanga mwemere chabi Muhendo gwawe okurigizoberi omanye kitinisa cyawe okurigizoberi omanye mugasho gwawe istanga reka kwihamo umugasho gwawe akakwihamo umuhendo gwawe akakwihamo kitinisa cyawe abo kahanga akatanga uburungi bwe umushayi aha bwito manu gitire ekitwaza kwebasa uganyenda kushaba omisho garhango yemereza mukono gwawe omugambe wetu mukamarhanga okurigizoberi nakuhamagara ganje najunwa nayetisa unsasire okubiba kubi nkasharura kubi abo kondi vire bikubi mweni sabe nayetisa ikigambo cyawe Chikomo murine Chikore murine Ahunda azehena Echikamo cyawe mushana Chimba mu makora Omakagito Ahunda azehena Echikamo cyawe Nobwenge Ahunda azekandra hona Obwenge bwawe bwibera bwija Mukama ni kushaba
Nsharure. Nje mu somo. Nakumva nabyo mu somo. Amagara gataho. Mukama kibakore. Namugisha kwa barango bushobozi bwona. Tatito n'umwana n'umuwekwera. Ube ni mwena. Abaryaha umunyakera busaba diko naha. Abaryaha mukutu TV West na timu yona n'abantu aranga bona umucogwe bayise binji kubaraje mbekumire singure kimwe jiwa mukama hati nibiro byona mukama amen mwebale kwa yanu mweshongana kaba malaika batera umungara bayishonga ko n'ingoma wetine abembezi bito mwihangeri abarukwebeza ati nyera kubashaba mwijaha kumanya ngo numwebembezi banerusi wano banerusi to banerusi mwena wan kansara ba wija nyera kubashaba kandi nanaba remba kwasimba ni mwije mwena ni mwe bashabire awopa tajanga awopa baliyo rangana wakabe bayo n'abakora abetse rangana mukizo nyawe nakweza mucyo abetse bayo basima kandi bazakusayo ninga barakube ngama barukumenya ngeke twabufasha gumwe kandi babo kandi nga akomama nyango onyemisha nyokoro munsomo kandi ojukore no burungi no bwesigwa kandi tari mukushimira n'abantu tari mukurwana nyina kwashabishemwe kore politics inunji yeruhanga azereza umushi bwana bishemwe mureke tusabira abantu aba umushi namwe mwemereze mukono yanyu abantu mujya kubatera abantu tunga mwakujaje bari kubamanya mukamaranga tatizo ranga umwana takumwira kusema abaryaha kandi n'abataryaha
aboyire taranta ukabayeza uburyo ukabatera mu byo bakwetenga kama kwemera abantu bawe abaramba hereza hati umujyanye cyona kandi nabandi abari nabo mbabwe simba nabo mukama abora hereza mucisha nabakembera ihangere nabakembera batayi abantu umujyanga ryawo ukabayise mucisha wene mukama ni yukushaba bakore kampini izo businge zikwise kitiyensa zitari mu kurwana zitari mu kutongana zitari mu mejere zitari mu nkoni zitari mu byona byona kandi mukama buri muntu icyo bamutekateki ukimukore mucyagwana ngo bushobozi bwona atite n'umwana umwe rukwera kumene mukama tabargaho ati n'ibyo byona ugene muze kwereza kandi mbamanya mwena dino cyatabiga ubarida shibara mukorera hanga ewe nakore byane mukama kumeni kama wita simwe murekesiterere muri bezo wita mu ngaro amahanga byo kigambo cy'izoberi nzakwaza sti kama tele kujogita ruhanga bizoberi aza dani sabe mukuru wakati ngo amatazi sabe bominyeto kimanya linkahi bominyeto waza kwija then baheze ntemere ingashi inshahozo kutamwe mitwijo yita ruhanga buri muntu mukategureye gona icyo ndakushobora munonga buri muntu mungira ki umukategureye umushija umbashije umukazi nukokwe eminyeto nukokwe ababurize mu ntemere wanje abaronde ninga abagore bitu mwino kusima kwanye special kurahanga hari muruna nyazo nangabazire banyu nenki na buri kimwe cyone ekeshongora bako kwaye ndizo bembirwe kuranga hamwe na tenesi abantu ba Yesu bona
Sunday. Shabanjiriwe. Injura yagwa nagoga yanga kusoma. Kandi mbayigura. Neki, buhoro. Buhoro hona? Buhoro kwa ndora mbuhoro. Uyoka chingacho chakushitula mtoto wakunyizi umuntu nteho buri kumwe ugatoshange no wando ndumwe no ashogero batama kusamara na mshanga dukaya umuntu no mungo we akurumbo wawe ati koko nomukora samara Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningasho butuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji ya Notina TV West Nehinda. Wataferwa. Hello, my beautiful people. Kisha Boro, girl, the beautiful one, Lola the vibe with. Hello, Miss December, GK, the one country of Policia. Ututu ni shonji. Program. Monday to Friday, rock on the Pokora Katad. Shaha mshazi netweka mpaka. Shaha mwenda somwe hangwe. Yes. Ninga shichi live aha TV West kandi twakwiraho na vibe. Hey.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, come on and Jesus. Oh, when the time when the oh, it's a good thing. Sabe kamar hanga tati kamar hanga surfera yachira ibikwijo ejo misho gawe utamutso yakira kabeza mucha kana igaruka umusha no mbingwa nishaje abantu bawo bakiri mazo barinde ubisa mandi ngo kwera umwitira gataitwe nariyo mwana nariyo mwari kwera kama wita simwe kwaza kwakira abagore bitu bashabe umushomwe ano mwosho wobwira umwojo itabojo mukaba mutagwa shemu rafa kwekina munonga zanzaga twemerere nza
tukunda munonga tatito mwana n'umwoyo rukwera yakira okusima no kwereza kw'abaana bawe okuba kwereza bekundi wawe nkwetengereza imukama ngo abantu abahe bihawe misiri yabo n'umushabo bagaruho n'ishaki hatarikiro wakene ngo ho yakwereza kureka imukama utoshobora n'amazaru umuti wawe bibakanyeho twenka kureka n'abandi butwatana isoko rumurimo gwo musomu iwe Yesu Kristo mukama wetu abawita simwe ningakushaba ko mwahuri waketama izaha kwanda kudaho buryo mwo kuhereza yo kusima kwe okurahanga kwaso mu mutima gwawe bareme gishara bimo kama ukizireki bareme gishara bimo kama yona kukizireki akwire rero buryo mwe aheyo kusima kwe kakwija buryo mwe na leta no gayo bakara mu rugwe kama ukesho buryo kwa mu kubetemo ureke mbere kwenda sima hanga kuchapire Yesu ko kundi endo barira kurega barika mujubiri Yesu ko kundi endo barira kurega Kwa jamaa tuka hapo hiyo kitu. Kata kile mgumu kitu beli. Na jeshi alikuwa kinambo kugombeka. Unaona? Wewe sio kwamba alikuwa kugombeka tona. Uchilete roho. Echiwa yeye sio kugombeka. Ni mchimanye kwa lakini. Unaona? Yembeni mtu mwisho yeye sio kugombeka, neti na mchimwe tona, na mimi ntabe joko byona mbirete birya habice. Dugumwe ahubwo bwiyo butwina. Buri muntu yene cyaye kugombeka tawe umwanya gogaraka kutabe kindi ngene mwena mwiziro mu ryeto mukaba baherezo mu Eliyesa tukoreye ni birebeka ibirebeka
bari kuhereza mukamarhanga mutarukurha ariko kabiti kikarango unapurika yajesha karabata kwa masiko kama nikisema abantu baba tena bakemtwijo bakusima wabana bategwe hengaro abakuru bakusima nk'abantu kandi nabwe kanisa yaweji ebaliyo mu mukama ekimikono yakuhereza batarababo imitima yakore kirungeki mukama wagarure ukurugikira matungo gawe umugiko ndakeze mukama wagarure abana baba batakina abafuna bakoze bibije basi abone muga nguruji kamugakora kandi mbere yatonga kwekana mbere yisha wewe ngo yakira y'abantu bawe bakwereza kandi umugisha gwawe ngo bushobozi ubona atika mwana umurwira mwari kandi mugire binji birora mukama agumenini mukama agumenini mukama abaye umugisha kandi amagambo umugisha gwawe umugisha gwawe ari bizana rero abo kwishaka cyatwi jango mu nzi byakuba byabugeze yo kusharu atubumbatsi zotore ate ubwabumbatiza ineshikuza mu mungaro ungajiro ataha icyakwenda atakusaho naenda atakutoeta mukamarhanga ukunazi kunanura umbeja hadi umbeja nyesha yes ada nazo bakora mwiza cyane arona ngwa uyangisha yeso kangisha kandi unarese ndetse kwambeka amajuru agabahereza matikombeka amajuru mushanje mukono kumwaburebereza mwenu batofande ati natuma barisa tubujene mfamu mwewe ngoba kagenda byamwe kusale muruji rusha kuna magenge ngara rangaja tuno ejiniyosha yekwano utrash uhereza andindi namusiba mukaba kokandi wewe naza mu muzini yabo naba yo kwanza kazi na naba yo kwanza kweli weno aroni na waki yerende naba bakatende atukwa za farmasi yo presere mugi uko hiti maya rangana na murese atu batohe bachi kuzama milioni 3 emtaro makumyari ya shakura atejente na chikabira bishop singa hate chairman with IRC5 wiro na mayoko ateje mzu na chikabira bishop gambo kwa yote nza kumfikisha kama kumeni kama wita simwe wamwelezi wikiriza kuja mutubanze twihwebi ubone kushiga kwira meza ya mukama witu anisaba ndakanya amate nyuma yake nzire amate yawa naisha munjirize twita umwana kato ijaha ani ngushaba mu ndacika ibintu byo twabyihire mu sente abari akidikoni yamateki yananga kwanza kurumbi ndio kwanga bitanya mzema yamateki kwa baada ya mteka aisha fanya mwana kusika aha aisha
abakerewe abakebezi mutagarana umushana n'umushijo umwayi n'imbuzi eshatu nagereye taha ari wiza ari muteza wiza nyamatare agira umuterezo wiza muteza gukita umwana kiteka ikomanya matama ndakunda kuri iyo keka samanya mujye seswa muteka abantu onda cyangwa munonga kiteka nyamate ejya mu bakunda kubanza kwigura umukoro Asima mnonga amazina niraka nyamatemiza ya agata umwana wanyu ngafisha ikigo muraisi tato muruhanga kwa kwakira na mama waitu n'abari hansi yawe bona abariza baranga kwe bari mu mugaranga ini nyaka kumanya ndabati twiro tugore mtwari 10 kandi na ikuma murundu shaka Master ceremony zani kushambo ichirize wa wishe mwenye ya kabikire yashira ejo kuyifuze kiza kabikire ingiria ya kabikire umushara wawe nina gawe kusafisha madini amazina waha nashemererwa ibara kuko mucogu kandi ndakorwa ndingwa bakakomeza abagandana kandi siho kandi mubyo kurataho ndiyambanye mwatera umugare ofuka abwizo ba ndendinga Ambrechi nina kundechi mfano bakubya urundu kumwe runde bire ndondesha muje mutware mugiye boka himani umavuga ngo ndukubanjura nkenyo tukagenda nareba kama bakora Ewa mama witu abalisa bali umwanya ogwo abantu bagakera banyabona basebo nabizi bitu kuri mutwe musinsa che wewe bagitaka imamuze singabe ntimanya ngo kabone bafana ko cyekeci bonka twashazirishaza yagira member wa parliament nagaga umurimo gwanje wabinje muri kumanya ukufika amandazi na bigati we tabadi kuyanyesere ngo bishop ndakwisha kushoma rimwe kamuranga umwanya uko kandi uwikanseje yacire munonga ahubwo bishop kakwata sana batembere mama Kennedy nabwo nyina kuri fantasy yo kubanza atera fika kandi uwikanseje yumushomeramu
nangwa n'ibintu kukizo amani leta saba diko no kushabira na n'umubuzi wawe Charles wekanise eji ajiganiraho na mucyara wanje abo kuba ndamubwire tubahereza simenti eshaho 50 kandi ukumanya isango ngure muzeji natwe ntwara 30 kandi bisho kuko ito kweraho umugende unguka kandi nanye ntaha umugende unguka nambwe nebirebi takashire amafaganyo n'inga leta ahabwa cy'abahinzi factory y'umwani kandi kigeze ngaha billion mbona kumanya ukohereza nitunguka no modo mbuze genda kuri mtwaro 30 naje kuhereza mbuze jiniza kushashura kashi kandi abekaniseji simenti iyi muraje tagire yaba no kutandika umwazo yaba risande umanyanya nyine za stoa zanje no kuboherezaho mukesha 50 kandi mukirwe mwene kumukura narabaho takajya ngo naba najirira ndi waha kandi nanyuka kwisha ngajye simba ina nice ewa no oba mana rero kare ikuna kiye kwa tamu kare mu percent ya sala mu percent mbuzoje mu percent madakani ko tiye burra barya mereka tuera na tugore mbuzeji mangata singana ba india singere tugo sente nyingi na kata mtwara manam mtwara kon kandi ndio singere ni kwenda tutemse musa mtwara kon kama singere za kubata Suzana zake kwa Mariawi 10 15 mtoto yule mtu nkala kurstaye nkala sombaya mrekogu mushinja kana tumatorere nichirebe kana uya irembo ubwo natongana pare kwa tembuze matorete resente na mlonga na kurstaye beka message beka message mtwa mereka turere tano wazare manager asafu yani kuna msadu kuna mnana mereka turere jamani wazare ndio kwa kuna ndio kwa hivi mtara na mereka jogo baik kansa
emitwaro abiri n'enkumi itaano buri kitore y'ibintu urasika bitwara n'ikiteka ekuri itaano yaba abiri n'ena urara mu Rwanda yamusona cyamani yaba abiri n'etaano buri kitore y'ibintu byose kitasiba yaba imitwaro abiri n'etaano oya chifu mitwaro itaano ya makumi ashatu obara chifu rukweza yaba imitwaro ashatu ngenda tujibure sente muri kuzana zana yaba imitwaro ashatu enkumi itaano yakanyete cyamani yabasha kumi itaano abaze muri Alexa haya ya nagume ashatu nagume ashatu nagume buri kumbi buje nangu se mitwaro makumyano namwiza kuenda unyeko kukuza mutwaro ngugo bagukaza abashatu na munana injira ndio bayiruze ndasente ora injira mutwaro injira mu ngaro mutwaro makunyana ndezo edomutiyo mutwaro ya pande masabali za pande zile nini bali kwa sababu ndio zile zile mtakatifu kama baba kama baba mtasaidia mereka tujuan dia bantu menjadi zakor observer genda menana apana reza anda kumi wewe mtwari kumarai mtwari kuma wa mwisi mtwari kumi mara nyingi sisi wana kwa jana ndio tunajua baba tisema kwa kwa jana ndio ngani ndio kwa sana ndio ndio ya kamisa kwa kwa ani kwa ndi zako barui 16 tubarui 16 tugarkanyo 16 engineer wakoze engineer ya kutwera umutwaro umwami rukoza tabi 16 ya chief engineer ya kutwera mereka tuwera kuza turgun katare bantum namushanzu aza baba habura bwebire tukabaresha tu 18 Dr. Fazi ya Koromo asa mukaro Dr. Fazi ya Koromo Fazi ya Kazinga mutwaro Dr. Komutwaro yishe ko mutwaro za mutwaro abiri na gumwe abiri mereka terapsia batukuze bitereke iya icyo gihe wakinza mwizo musibota tara bicho sa pasha machira kwa mtu anaweza mwizo tunaweza hadi kwa hiyo tachukua mjenga Qurani muchemereza tachukua mjenga Qurani cyo bitoke ibitoke biri aha kandi abanyakera tirisinguriza
ngo mwaka gwa mukaga nitekateka ninguze bintambwe n'ukora yanje ni mukimanya manyaho kubita motoka yanjye ine butu nezindi zona zini butu nikibita mu tubitwa icyo kijya umpese mutware n'unebi mutware para waro manyi kasa mwamonye pe yebitoki ngono nazo kugambisha akora tatandikira ryebi mitware rwa manyi n'unebi mitware bi waro manyi n'undi esabisha aha icyo cyatuma kibona cyakaba cyeri mutaza ryebi ibyo bitacyabira cyo cyata ukazo kigana cyaha rumani tutuje woho imitware biri mwaba babiri rumanyina no nukute kitano cyonga ngako kitoki shuru manye sente kuzine bashijamo ya iskeme kware shatu emirundi shatu mure tere che Rebali peche, sasa tumechekea mtu kabisa ifasari. Kitendo mtu kabisa ifasari. Ndio, tumechekea sawa kwa. Kitendo kidogo. Kiasi kidogo. Tokana nye. Nenda ho. Tumechekea nani yeye. Tumechekea zo. Ni kitonde mtu are tano. Bale chini nenda ho. Bachukua are tano njini. Mumbe. Ndio tuare are na asani. Haya sana. Nyoni muni ko romu sa chikwe 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 kwa shaki mwingilia kwa janga chimbere engineer tanyangira bushoboye n'ikindi kufana we Nina mukijya cyane rero cyase ibyo ndetse n'umuntu abirenze ku masimu nunga atori uri mu bahize cyose akora umushoboye kwa mushaka kibiri zimwe zagata fitire y'Imana n'ibyo kwa n'ibyo bari nani rero cyase raha mu bimpere mushikirwa nombi cyo buri sabe sorting batereze nane twari 10 emirundi 3 kugendege mushanju ebe bijyaha ebikwijo amahuri soda nebindi byona ubishe bwo kuza na n'ubu mushibo bisa mu ruganda mutumwe twari kumwe n'eshatu twene bije tutekateka kujameza kwa mawitu kujasha muri tansha ari hweju sha
tushitame tushabe. Enda kushaba buri muntu umutima shimiye kwanza kweshijuma ekintu kyona kitari kirungi mu magara gaitu na Ruhanga kandi n'abantu be kubanza kwetiisa akatusasira kabona kuja kutunga sacrament egi okubonabona okufa okuziba n'okuzuuka bamukama wiitu agwisha omuntu umutima gwawe ukija kutunga sacrament egi ekijumi aja kukusasibwa omumisho bamukama wiitu. Ai mukama urukushaba kwitu waza kugendera hamwe twena ai mukama w'embabazi ai mukama w'embabazi turukija kwekuma kuja emeza yawe twesokishira kwitu twembaza nyingi kiraba twembaza kugiribona nabwetu ai mukama w'embabazi ufite kumara wokunda Yesu Kristo nakisha kamaye ibite cyo kushaka cyo sambrwe nitwaye cyo kamro kugenje ife ubone kumumurwe aho muri ife amina. Ayo hangu ushoboza kubona atatu mu iguru uyafira musharaba aho yeye umwe akaiza kwishtambi chishire kumara kugira bese yona abwe byabo kandi cyo kwatera usubagaruka twera ite kwashegereza no kwezi kandi cyo kwakora kuna namwe tule icyo kwego bandi bedi umugati nadinyo kwani mfite kwitera giri niyo mugabo ngo mgunesha gamaye Echero chire chibamurebizeho kwatati umugati yaje kusima yakureka yakoze bina zati bachire bya byogo abandi bandi bayita banyu kumva ndi banguya kunyishiraho kandi baje kuya yakwata chikopo yakusima yachabe byo nagira ati mwachire mwena mnyoho abo kujenesha kana menda gane sishika bwanyu nabwo abinji okuyaho ebi bemkwente mwana mujinywa Atinyine karahiri hobi abakurikira bawe nyenda kureba moyo ikwe kamugiza nikiza yona nizo kane umoyo
nibembera ahantu haza kubanza habatebwaho era senta hariya ntaza kuza habahure asinta mwana nabuye kugasa rero bari mutwe gacembere haleluya so ahantu haza kubanza ho abaronde abatebwaho ingaro ahagati nkaho haza kuza habahure namuri yango ntaza bahura bari gucendeza turaza gucendera Stephen
Baba,
Ni population pangwa aha nachechereza mwihira abantu binje aha nawe cyo kanise cyo mujongera higuru amugarake mu chashanurira kuriya abo kwatumukuza kukamo mwahurogo uzirebana abasokarayo n'abandi bana so mwende umukoranga mushimire ko baracanga umuntu kandi cyashemize aha mwinita karango kandi sente nazo muzine nyakera abwecho mwakireba wena twagambira hamwe ikinisa cyagwe takitwe n'umwana umworkwera cyaki mutandika ati nikukirwa ati nibiryona amina ndakushaba buri muntu igihe cy'wagambira mukama ukimushabe abo kwa twijo mishoge y'abana be kuko abana bija tata umbereze kitabo tata nshaba fudu mama kandi bija n'umutima gumwe akumanya ngo kamaranga kuko kutura nabo bazire bahura abana be bakubashaba abo cyo mugambire kandi utamtinsa icyukumire ningo tamtinsa cyo karangwe ikintu cyangwa munonga umishoge cyo kweta chango ichiche kana chikora agweta chikore zuberi apa msande zuberi itwanta hibare akanseji niyombe kwa zuberi igambo cyawe cyaburwa kandi katoye mukono abantu bababa abwecho nizo bari kumunonga umushaba tushimbe kwa no mushaba ayi mukama urukushaba kwitu ngonkakire bwa musimiraho nabyo biruho binji bwa musimiraho byakora bizemo byakorire byakubasise mukama no kutangaza ango ibintu byayanga amagara gakweriza bamusimire izo nguto zo kwano barabamu abantu barabamu tubakorugamo bagwa urwaro za kitanda abandi abagireho yimukireho yowimuka mukama natukora itari bya burijo uko mwitwanga kumusima abwecho mugwe musime kandi nashimirwa kwa musima ikitwetenga n'obusinge n'umugisha munsheji hamwe n'obusinge bwa urahanga urengera kwegeza ku muntu wena iri n'emitima yanyu n'obwenge bwanyu kandi bwe tumukunda tumwereza umwana wa Yesu Kristo mukama witu kandi umugisha gwa urahanga ubushobozi bwona atwite n'umwana n'umworo kwera ube nimwe mwena waburiso buno busaba diko nobu ubureberezi n'ubusaba reberezi ihanga ryona n'abantu bawe mu cyo gutarukushorora mukama okubahereze kandi bataruha okukoraje kandi umukoraje okwe mukama ubahereze okusharura kurungi ninga
mugisha kurungi kandi umujo uco gutira n'amajyano magaruka babana bitu abana bitu kandi kutaturgaho twena ati ibiro byona bakama agume nimwe kandi umuco kube ati West wena kubabeho kandi na kuru yona vision group n'abandi bona abukweza rangishi kimsa bakama agume nimwe Yurakusima kanija uwo mushijogo na family bakuza kutirisa cyane cyane nuko nahurira ndetse mbatera umugero aza cyabona kwemera kwita abantu babaza kutaba mwene ngo kabane nzira kwa jete ngo kikorwa bingi ngo history yawe yabari kuchikora kama kwereza umuca akwereze mucaneka yawe neza kumugitebere byahwire kama kongere yayongera abana be umuzira Yesu Kristo mukama wite amen icyamwero ubwambiro buyabero tunanye umucaba bagumpira kandi bagushabire kandi nawe gutunga kandi ngenda nakwe ahunda zebona kama akibakora umwizina Yesu Ishya ruhango uru kugira ngo umukore mu bingo bwose wotakozire n'ubu mwose ntabwo cyo kambere ngaro zawe tiwe ngaro onyo ubwo ngani ukwata tiwe umukobwa mutekateke ndiko kuba mwose Ona mas mo bora vamos ver em peta. O kurgizo le. O bora na kubingo muto kwanje. No muto kwanje. No mungaro zanje. No mkowitu. No mchikana kubinga gore. Mukama tunakwenda umujyayo. Agwacho mugende muze gukora nanga tironjura no mukasheshe na weti yagwa anywa azetegwire nije cyagwire wese mwera ranga ajaro ndefuka kwate fukaze kwinjira mwena ngo ranga zo mukarasa akwata kachuma kwandikire ranga naterezebye mweni mu bugende yakutereza mutanisira mukama abayenze muca ikanisa cy'umujombe kamugeze burutari byahari bijya kujya kigura Abuja kigura n'imahanga abukora umurimo wo byasigara n'ibyanyu mukama agumeniwe abari muri kama wita simwe mwongere kutera munonga umuyobozi wito mu ngaro kandi twehangande aruke ibintu bice kuza gukora ambayo kubanza nyine timu ishatu ninga kwa ishatu zinyina ariho ya mama Jeneti Girls Secondary School ariho ya Nyakera kwaya kandi ariho n'abana babiri abanyakera Secondary School Mayodi Bishop twine kwatanza mpango n'amashomero y'agatwetorire nyenda ko bakusimira abishomero rya Academy Akera Secondary School abajya hamukwereze mukono Academy kama wita simu abanyakera Secondary abamama Jeneti kama wita simu abo mbaita na baha kama wita simu wewe kashabe abamama Jeneti imu mwakubanza haruka rero abanyakera gashikwaya kuratyo ija kuhendera n'abana babira bansha babanyakera Secondary School icyo shongoro kimwe kandi kumurije n'umweshongora icyo ni cyo cyagwaye urije na shongora cyo cyagwaye ukani nyenda kimwe natwe yizo shongora atobona kwajya kingo shanga wanyina kabibira wewe ni kimwe chonga
abo bajyana bisha kashaza bakwatro muhanda mayiro bishop burikize kwa batujyaha no kwereka no kuombeka warundana ho miliyoni 2 hanyuma barukena na kumweka kaga na bibire z'okaka Nenda kusime mnonga iyo watambura nitwe nikutabarisa amataji nikutabarisa okubasa kureba ngo mukama wuti Yesu Kristo yataho mu byari muri kisa chamane ito twashaguruza nyacera Church of Uganda omurintunga mu kind of course service ya Bishop ahindisiwe Nathalia tubura ku mnonga ya ejesa kurunji mnonga the fact that ngwataho muhore wiki inkweshongereza ngo rengu watu wazaje orere ngo wakore ruhanga kunda ahabo kubashuware watu waza kubi mubanonyeza izina rya mukama wa Yesu Kristo ngereza tuganireho na bamwe ahaba church ya Nyacera Church of Uganda batugambire hizoberi izoba ryo kureba Yesu Kristo nataho muri Yerusalemu next in Sachamani no batugambire ko barukorumanya nakushomerwa nabakwete nuwabine Asafu Elda umuchachi kandi ukicika uchiko gobureberezi South Ankole Diocese izoberi rya mataji inkiwe umwikirizano rugamba hote izoberi amurenya kera twatunga ikintu cyango twakira bishop witu tatitu bishop mu Ruhanga kandi watayira akateka mikono abana kandi akatuhere agatusomesa nengeri nungi ekuturetera ntunguka omwanya gwitugwanya kera. Yes, abikiriza ningashi abakunda ningashi abikiriza Yesu kubomuje n'wamagara gabo iwe nkeri zoba no bagambera kina mnonga ngutwaza kutaha umuholi weke imbagambera kutwaza je amnonga ahabo kugira ngo Yesu akataha mu Yerusalemu izoba nkeri ayine kitindiza cyango izoberi nditwisha Bible uku twataha mu ukureba ngo twetebekane sizaje ukufa kwa Yesu Kristo no kuzoka kwe kandi shabango azoke nitwe omagara gitu umakuristaye bona abo mwanya gugwanya kera yone mnongolo ni of course uri Nyacera Church of Uganda abana bari nibetereza abandi benda kubanza bayishongorera mu bishop kugira ngo nibahurira amashomero minzi mnonga abantu banyacera bahurira kurunji mnonga ahabwa bishop kurengo yabatayiro mutweka cyabo nakushemerera nyabane nakweto nyabane banyeta mu cyara twi namasiko hariyeti kandi ninkora nk'umukuru w'abakebezi abo buri sabona ntonde tugambira hayizoba rya mataji no rugamba hoci izoba rya mataji yashemerwa munonga hakwa twantijuka mukama witu ubwatemba handoguya yabita katembwaho umuntu wena kandi cyancoreka ngo nizoba rukuru aha muntu wena kuko tumaze ibiro tury'umukisibo nizoba ry'umutano kugira ngo tugume twezere kuko tubete yabezera umukiro cyo byo kusiba kandi tugumize mutyo turyabakirire tutineve bitu byinji turi kusasirana munonga kuko mukama wese yasasira. Amina. Okutubire ntusiba ebikoro bitwe ntukora omutisibo reka tube nuko twagumizamo the fact that twatandika Holy Week abishemwe nibeshengereza ngo tugume turi holy nkamukama wese Yesu Kristo nakushemerera nibakwetu. Banyetar koza Jackson kandi turejara busaba dikon no buriso turumarizo. Imwe nkimwe abatayisa bishop n'umwihoramta. Twino kwesima kwa mana manonga na manonga abo tuteri bariyita kamasho building itwatira mu trading center abwentasi yityo burisa kandi no kureyinga stone hakanisa yitermuna yombe kwensia itwashomera murizo izoba rya mataji no rugamba hoci izoba rya mataji no runji manonga ukana twongera mu kwikiriza ka Yesu Kristo watferire aha musharaba kandi mbwene kutubanduriye ukatwongera okwikiriza no kurugera kimwa kibi tukababakirire mukama wita simwe we don't take you for granted imwe abatandikani yitwe ko yitwatanije service ubwe turi St Mark Nyacera Church of Uganda umurintunga mu district kandi service yiti yayebembera Bishop ahimbisiwe Nathan kandi yaburira kurenje munonga natwendezo gukora natwendezo butababa nafu because narhanga tari kuchikunda Bible nesigamba je ngo takozire tari kurya nabanyine mati na kamera oyine clear mirembe twenda kusima twendeze birungi otarga TV West. Ebare. Nehinda
Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga